Manze wa Kibera ni atigite a Kenya mari atukanire thutha wa kuga we ndari akorwo na ndugu ya kiwendo na mzee Samuel Nzuki wa miaka 67 akiuga no kakara cia kwiyethera ritwa na ufoco guku nenda-ini mahuraga. Manze wa Kibera oho ni akanite ati ni amumunyire thendi cia Nzuki akiuga we neo urateithagia muthuri uyu ugwitwo Samuel Nzuki. Akenya mwena wa comment section marako makiregana na kaundu gaka ka Manze wa Kibera eti we neo akoragwo agiteithia mundu gwitwo Samuel Nzuki, angi makiuga ati muthee ucio ni ari na mbeca na mundu gwitwo Manze wa Kibera ni kumumunya amumunya mbeca ciake. Comment section mwena Facebook na Samuel Kagodu ka Jesu akaga hii Kenya utapata amekuwa pastor na ana prophesy sasa, just wait. Na Shivoteza akawa sisi kama Kenyans hawezi tusikiza, na Mere Muthoni akawa ni agethe turiu kamwana. Na Charles Wairo akawa could be though maziwa ikikaa karibu na maji hutengeneza chai. Huko ni kwa mwagi wa mohoro gakoge kuhana gitio kinene uko subscribe thini wa YouTube channel ino.